Тоҷикистон баргузор гардид ки ҳоло манзуратон гардонида мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қасым-Жомарт Тоқаев. Тәжікстан Республикасының президенті Эмомалӣ Раҳмон және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Ассалаумағалейкум, қадірменді достар. Қайырлы кеш, аса құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, аса құрметті Эмомалӣ Раҳмон мырза, Қазақстан Республикасының Тәжікстан Республикасындағы мәдениет күндері аясындағы Қазақстан өнер шеберлерінің гала концертіне қош келдіңіздер. ассалому алейкум дӯстони азиз, хонумон ва ҷанобон. ҳузури мубораки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон ҷаноби олӣ
محترم قاسم جامرد توقیف و حاضرین ارجمند را به تالار این کاخ زیبای هنر خیر مقدم میگوییم. باعث افتخار است که محض با تشبث و ابتکار راهبران عالی تاجیکستان و قزاقستان رابطه های گوناگون جنبه بین دو کشور دوست پیوسته تحکیم می‌یابند. Бүгінгі мызғымас бірлік пен бауырластыққа негізделген қазақтың Дархан даласынан келген әсем әуендер қазақ пен тәжік халқының мәңгілік достығының көрнекті үлгісі іспеттес. امروز در این تالار محتشم بهترین ستاره های تابان صنعت و هنری کشور با ما دوست و برادری قزاقستان هنرنمایی کرده برنامه زیبای فرهنگی را با نمونه های درخشان موسیقی مردمی و آثار صنعت و هنری والا که تجسمگر غایه های دوستی و همبستگی خلق های هر دو کشور می باشند منظور شما می گردانند. Құрметті достар, алдарыңызда өнер көрсеткен Астана балет театрының оркестрі, дирижері, құрмет орденінің иегері Арман Оразғалиев. Келесі тамашалайтындарыңыз әсем қоңыр бимен Астана балет театрының балет труппасы. اینک گروه بالت تئاتر استانا بالت با کمپوزیسیون اسم قونر این محفل زیبا را آغاز می نماید. پذیرا باشد.
Қазақтың халық әні Наз қоңыр. Алдарыңызда халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрғалым Аманбай және Астана опера театрының хоры. суруди халқи қазоқи Наз қоңыр дар иҷрои барандаи ҷоизаи озмуни байналмилалӣ Нургалым Аманбай ва хори Астана опера. Күй тартыс. Сахнада Қазақстанның халық артисі Айгүл Үлкенбаева және республикалық байқаулардың лауреаты Анванжон Норматов. Рози созҳо. ҳунарпешаи халқии Қазоқистон Айгул Улкенбаева ва барандаи озмунҳои байналмилалӣ ва ҷумҳурии Тоҷикистон Анварҷон Нурматов.
Қасиетті соқпағы бар, жолы бар, дәстүр салтын сезінген жан сағынар. Тыңдай алсаң оға білсең егерде, қазағымның өзіне тән әні бар. Қазақтың халық әні Гаухартас. Сахнада халықаралық байқаулардың лауреаты Назым Сағынтай, Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының хоры және оркестр. суруди халқи қазоқи Гаухартас дар иҷрои барандаи ҷоизаҳои озмонҳои байналмилалӣ Назим Сагинтай, хор ва оркестр. Orliki
Бүгінгі концертіміз қазақтың халық әндерінен, сонау ғасырлар қойнауынан бүгінгі күнге дейін жеткен, ізгілігі қайталанбас, руханият пен көркемдігі тамсандырар, саф өнер туындыларынан тұрады. برنامه کنسرتی امروزه واقعاً امکان نادری را بهر آشنایی با صنعت و هنر عنعنوی مردم قزاق فراهم می‌آورد. اهل فرهنگ و هنر قزاقستان با محبت و احترام خاص پاسدار میراث بای و غنی گذشته خود بوده آن را با عنصرهای معاصر توأم می‌سازند. Сахнада қазақтың ұлттық сарыны мен қазіргі заманның ырғақтары үйлесім тапқан Хассақ тобы. به صحنه گروه خسک را دعوت می‌نماییم. Петр Ильич Чайковский «Триумф» балетінен үзінді. Сахнада Астана балет театрының балет труппасы және оркестр, дирижері Арман Оразғалиев. پارچه از بالت تریومف در اجرای گروه بالت تئاتر استانا بالت و ارکستر.
Сопраналар шеруі. Сахнада екі елдің опера әншілері Галина Чеплакова, Азиза Омарова, Мунзифа Исаева, Мария Мирзоева. Ахтарони сопрано. Дар сахна Галина Чеплакова, Азиза Омарова, Мунзифа Исаева ва Мария Мирзоева.
Шарофиддин Сайфиддинов, Республика Иман, сахнада Эльвойс тобы. асари Шарофиддин Сайфиддинов Республикаи Ман дар иҷрои гурӯҳи Элвойс. Қазақ даласы тума таланттарға бай. Болар баланың белін буып, жастайынан танып, қабілетін шыңдай білген халқымызды қазір бүкіл әлемге танытып жүрген дарынды жастарымыз баршылық. адил воқеан ҳақ ба ҷониби шумост. сарзамини қазоқистон бо истеъдодҳои ҷавони худ ифтихор дорад. инак пианинонавози чирадаст Темирлан Бейсембайро ки новобаста аз ҷавонӣ дорои истеъдоди фавқулода мебошад, ба саҳна даъват менамоем. Сахнада Темирлан Бейсембай.
Жүрек. Сахнада Қазақстанның ізгі ниет елшісі Мирхидай Мирфарух. Жүрек. Дар иҷрои сафири сулҳи Қазоқистон Мирхидай Мирфарух. Seni görsem ben demey, жүрек soğar sır vermey, ertemeyim canıma dava, ökelerim sen bana hava. Seni görsem ben demey, жүрек soğar sır vermey, ertemeyim canıma dava, ökelerim sen bana hava. Жүрек, akıllı tınlamaydı, Börek жанды қылайды, өзіңді ойламай, бір күні тешілген. Махаббатқа сыналмай, өтерме бәрін. Өзіңді ойламай, бір күні тешілген. Махаббатқа сыналмай, өтерме бәрін. Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сыр бермей, Ertemeyim canıma dava, öpelerim sen bana hava. Seni görsem demey, жүрек soğar sır vermey. Ertemeyim canıma dava, öpelerim sen bana hava. Gerekimiz benim azalama, deyip aytu şamma baralama. Бұл меніміз, ойлағанды түршік еді. Babama gelin oyan, sen teginiz. Ola menemiz, sen teginiz. Canıma dava, sen bana dava, sen teginiz. Ola menemiz, canıma dava, sen bana dava. Seni görsem ben demey, Жүрек соғар сыр бермей, ерітемейім жаныма дава, бүкілерім сен маған ауа. Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сыр бермей, ерітемейім жаныма дава, бүкілерім сен маған ауа. Сені көрсем үндемей, жүрек соғар сыр бермей, ерітемейім жаныма дава, бүкілерім сен маған ауа. Seni görsem demey, жүрек soğar sır vermey, ertemeyim canıma dava, ökelerim sen bana hava. La 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 Сахнада әлем таныған Димаш Құдайберген. Ҳунарпешаи ҷаҳонӣ Димаш Кудайберген.
place my feet. Stranger in a stranger's land. New chance to know who I am. We will have the strength to begin. Assalamu alaikum dostani girami. Şaratta monde gur kema khasa khodayo. Temirde kızga qarib biz odaya vay. Ketbire ergin çayga Küzgün tündemin diyor vay. Türkiye, Türkiye, Esralan, Türkiye, Türkleres, 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 Türklerin çaldarız, Türklesin gibi bazarız. Üzerine girmişsin gibi sol kız benim bezaras, bezaras. Bezaras, bezaras.
Ассалаумағалейкум, құрметті қауым, құрметті тәжік ағайындар, достар. Өздеріңіздің алдарыңызда өнер көрсету мен үшін үлкен мәртебе. Қазақстан, Тәжікстан достығы мәңгі болсын, 1000 жылдық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Сіздердің құрметтеріңізге қазақ елінің ыстық ықылас деп қабыл алыңыздар. Құрманғазының күйі Адай.
Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атынан және Тәжікстан Республикасының президенті Эмомали Рахмон атынан ықылас гүлі. این گلبن زیبا از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جومارت توقایف و اهل هنر تقدیم می‌گردد.